Achiwi Kamadaya Bauping MLA Tharada Khanili disqualification case fade with Twitter Grakara Haptawi Shock Ningchang Mirada Tahira Mirabai Chanu the Silver Kuyui Wivang CM the additional superintendent of police Kapangsang Haira Aims with Director Randip Guleriana Kahang Atishurda now Shinao Ping Wivang COVID-19 vaccine Ajugum with Pegachang Aina Lai Haulapai Lai Kayang Otor Ajiwi Pau Chungsangla Jajo in a Pamidale Ajiwi Pau Maisaina Nganangramsa Parliamentary Secretary Sada Kapangsang Hai MLA Tharada Khaniwi disqualification case fate with Twitter Supreme Court na Ayatami Lapai da Legasachi Supreme Court na Rakara Hapta with Shock Tang Yangsang Mirada Tahira MLA Pingjili disqualify Kasawi Maram Hili Election Commission of India na Marun Kachang Ayin Khanili Panaga MLA Tharada Khani Pingjili Otsapaya da Hangsang Mihai Kasana Ka Hangda Kalai Ayin Khaniji Aramazat Nali Mana da Hanga MLA Tharada Khaniji 2017 kum Marun Kachangwi Tarik Tharada Pangatang Parliamentary Secretary Sada Kuigasangna Chitang Chief Minister N. Biren Singh Aina Awi Council of Minister Pinglila Ngapam Li Kuigasangna Congress MLA Surja Kumar Ogram Aina Didi Thaisina Petition Thagasangje Yangsang the High Court of Manipur na 2020 Pei Gachang with Tarik Tharada Chishatang Manipur Parliamentary Secretary Act 2012 Aina Manipur Parliamentary Secretary Repealing Act 2018 li mazatna lui manada tami gahaina hangdak lay Parliamentary Secretary Sada Kapangsang Haigasa MLA Tharada Khanijia Phungyar SC with Leshio Keshing Chingai SC with Kashim Vashum Tamai SC with Awangbao Niumai Chirabam SC with Asap Udin Kurai SC with El Susindro Shatrigao SC with N Indrajit Kairao SC with El Rameshwar Yai School SC with TH Sadya Brata, Sekmai SC with H Dingo, Kontaujam SC with Dr. S Ranjan, Mayang Imphal SC with K Robindro Kala, Nauriya Pakhang Lakpa SC Aina, Resign Sagahai S Subhas Chandra Hiping Hina. Ajonang Saturday thang Tokyo Olympics League Gold Kakuiva China with weightlifter Zihui Huli, anti-doping authorities na test chingdalei. Kali kada doping test Chief El Sahai Aka Awi gold medal J silver Gakuiva India with Mirabai Chanuli Mihauki Gichina. Saturday Tangahan Chile China with Zihui Huna KG Shakani Tara Kangshapta Olympic record Katarla Sem Gahaina. Mirabai Chanu na silver Kayu Wivang CM na Otpam Mirada Hanghai Gasaji Mangabadla Mirabai Chanuli Sports Wivang additional superintendent of Police Sada Kapangsang Haurada CM na Tahira. Mirabai Chanuli State Shorkar na Lupa Crore Akalamiki de Leia. Jay nang soda judo kangaryov Ligmabam Sushila Devi Lila. Constable Aina Legasaji, Sub Inspector ng Sang Sak Haurakala, Tokyo Olympics League ng da Sharuka Kuibing, Psycho Ralila, Lupa Lak Magada Pangaship Mirada CM na Hanghaira. All India Institute of Medical Sciences with Director Randip Guleriana Gahang Atishurda. Now Shinao Ping Wivang COVID-19 vaccine Ajugum with Pei Gachang Aina Lai Haulapai. Now Shinao Ping Li COVID Ari Kap Mi Paya Makap Mi Pai Mana Gachihi Ajugum nga Pei Gachang Karanao Ping Ari Kap Gapok Atam Aina Ngayadra Gahaina. COVID Mi Mau Hi Now Shinao Li Lano Gatha Maning Mana Itum na Thai Pai Gacha Arihon Indonesia nga Leili Now Shinao Gachunga COVID Aina Gathi report Sampang Dalai. Pau Sam Gapang Atishurda now Shinali Kap Migapai Ari, Tashin Kui Kavai Zingum Atishurda Gaja, Tarada Kadi Aina Hapok da Tarada Jishat, Zingum Taruk Aina Tarada Akawi Alum Kala, Zingum Kani Aina Tarada Aka Pingwida, Kap Laga Katem now Ping the trial Sada Kalena. Kala Pei Gajangdi, trial Sada Kalewi, take a quiz Sampang Rada, Aims Director Guleriana Hanga. Maharashtra li Ningshilak Aina Terrapongrada Kalechili. Mishaka hang turukta matikada tisang haira. Kalatio makeup the Mishaka Ari Lamapa Kuiranga. Kazing Berna Rohida Turkapongala and Lake Kamin Hina, Maharashtra we reach him now Kachunka we Mirin Lisadza Haira. Kachot Kachang Jili Kanga Kuikala Kangajon Ot, Department of Relief and Rehabilitation the Panglak Aina Sandalay. Turkapong Bum we aina Milakani Langdali Hong Mi Haira. Mikumo Mangmaning la Sayur Shikai Timagada Panga Shapanga Hang Turukda Matikada Tisang Haira.
Turu Gapong we Kalashat hi Maharashtra we Karam Tinka Makada Jishat Kadali Sazak the Kalina. Kargil Riling Rurmig High India Shipai Pingli Paninka Ungsada Ayar Raisa Gahai Pingwi Zingo Makada Gakani Angusut Ungushung India Ngalay Apam Gadadai Dali Mayon Haira. CMN Biren Singh Nala Gargil Vijay Diwas Mayonda Pinglak Aina Kargil Riley Mirin Chikat Migahai Shipai Ping Chili Kayagashi Ningashi Pongshok Haira. CMB ran the new Secretariat Building Complex Semda Kalay Chili Vayang Sang Haira. Mamaya Kangarok lay Haida Complex Kasemji Kasanga Panra Kahaina Kerchiwi case you Haida Matalak Aina Saba Haura the CM Nahanga. CM the Ministers S. Rajan Singh Aina official Pingli Soda Giyam Gaili Betshakani Kada Haimi Gigaji COVID Arishang Semda Kalay Chili Vayang Sang Mihaira. Engineer Pingala Yang Sang Me Ping Ngayang Thorma Kaila Matalak Aina Otsada Hospital Kasem Chili Mangavalak Aina Leda CM Nahanga. Ot Mangavada Kalechi take with the Yang Sang Mida Kalay MLA El Rameshwar Mitaili CM na Ningashi Pongshok Haira. Hangda Kalay COVID we Arishanghi DRDO Ling Shikta Kasemna. Jenimsli 20 KL LMO Cryogenic Tank Aina PSA Oxygen Plant Semda Kalay Chila CM na Vayang Sang Mihaira. Ukhrul Chandel Kala Senapati Lila PSA Oxygen Plant Akrip inaugurate Sakavai Sadalay the CM Nahanga. State League curfew Haira the Kalay Hila Tangthang we Karing Karak Ot Ngurut Monotha Kapaya Ping Miami the Kasay Sang Makavai Shorkarna Mujuk the Lay the Hanga. Chain and Soda Constituency Gachida Community COVID Care Center Semira. MLA DC Local Long Now Ping we Kangajon Zangda Semigigaji Community COVID Care Center Li Kangaha Gazanao Pingli Kashakaza Kalem Aina Mira the CM Nahanga. Ngalay we ought Kasagala Regasangli Mabung Pamaida Yarina Sharuk Quirano the India Shorkarna Kasem online platform. My government we Zingum Kashini Angsut Ungushung we Ringapa Chief Minister N. Biren Singh na Pongshok Haira. My government he 2014 Gum Makha Gajang we Tarik Makada Terokli Haukapokna. Congratulate Kasai and Soda my government we outside the Claping Lila CM na Mangava Mayruno the Kakatom Pongshok Haira. Pe Kuli Aya COVID Arigakap Ranya Rungmida Kuwi Richum now Shaka Hangmati the Katumna RG Kapkui Sampang Haira. Peli vaccination campaign G45 Ching IFSC MLA Kushim Vashum Aina 45 SC COVID committee with Chairman Nathanda Runkamina. Kala Dr. Soringam Aina Phungyar Primary Health Center with in charge Theapi Merchang Anina Thanda medical team na Ari Kakap Ngaran Kamina. Pe we Richum now ping na Mimao Kangak Hili Katom the Sharuka Kwi Wivang MLA Kushim Vashum na Ningashi Pongshok Haira. Aya Kamjong headquarter Lee District Administration the Jizakami Atishurda Shim door to door mass testing Gasain and Soda vaccination Arigakap we Ranye Kwikapok Haira. Door to door COVID testing cum vaccination drive Chik Kamjong Community Health Center with medical team Gala Kamjong police personnel ping Aina volunteer ping Zanglaga Tang Mati Vashung the Sahira. Chili mi machine shakani apagatum test sada positive Masampangbana. Kala mi machine shaka Makada Jishatna RG Kapkui Sampang Haira. Door to door COVID testing cum vaccination drive he Shim Saikora Mavapai Ranglaka Aina Tangda Sabaki Kachina. Kusom Kolen Lila Kusom Primary Health Center with medical team Nathanda mass testing gala mass vaccination drive Kwika Haira. Richum now Pangana test Sakwi Haira. Ayang Zinwi report Atishurda Ukhrul COVID positive Mitarada Aka Sampang Haira. Town Hall Screening Center li Mitarada Jisha test Sada Aka positive Sasaya. Positive Pangana District Hospital li Samkapangna. Her quick tang contact tracing mi katum test kasali kani positive. We know tang contact tracing li positive aka kala kampasom tang contact tracing mi chiko test kasali kani positive sampangada DSO report na chitaimiya. COVID second wave karahili Ukhrul district li arirashung da COVID positive sampangahahi ayawitarada aka jizangda shajishat hangshini kashung haira. Arishangala COVID care center li ngahagasa mi akali aya discharge sada Ariri district li COVID kazada claim mi hangshini da shini leida DSO report na jitaimiya. Aya aina tangda ayar aina Manipur li ungazang airport aina entry points pingli COVID test saga hai hi mi lakshini tingtrada khani apa tharada phanga ka shung haira.
Kala state we apam na tatay da we laboratory test sada psychorang rumlaga aya COVID positive mi sha chiko hang chishadda chiko sambangada state we IDSP na jithaimiya. Aya ngazin aina tangda thega kui atishuda COVID positive case Imphal East li shakani hang phangada phanga hina chungmai kap da samga phangasaya. Kala Imphal West li mi shakani apachiko Thobal li shaka tumrada tharuk Bishnupur li shaka tumrada phanga Jurjanpur na hang phangada shini Chandel li hang chiko da aka Kakching li hang mati da kathum Tamenglong li makada kathum Senapati li makada aka hina positive kachung li zangdalai. Ajontang tarik magada phanga aina aya ngazin alungli state li COVID kazat aina mi jiko thisanga haina. Ari rashung da mi mau hili thisanga hai Manipur li mashing thinga shamati hangji shatta shini kashung haira. Kala ariri mi thing shini shakatum hangmati da jishat na COVID kazama hung da layada IDSP report na chithaimiya. Achiwi kamataya bawbing nganangrum lishitsa. MLA Tharada Khanili disqualification case fade with Twidagra Kara Hapta we shock Tangyang Sang Mirada Tahira. Mirabai Chanu the Silver Kuyi Wivang CM the additional superintendent of police Kapang Sanghaira. Aims with director Randip Guleriana Kahang Atishurda National Pingwivang COVID-19 vaccine Achukum with Pegachang Aina Laihau Lapai. Achi we pau hen ng chang haira nanada claim tum zai correlate so kamiya zimik shong sa serena.